لانین سیاسیین بهدینان جی بهیری چاودریا روچونا رونشتنا پرلمان کردستان اتکر اوا تایبت بگنگشی کرنا پروژه یاسا سلوکاتیا هرما کردستانه یکتین اجتماعی کردستان لبهدینان دیگل سازانان اجتماعی دانه ورچرخانه که یا جه خدا بیا که دبیتن افقوناغ هر بیت وکرن و کمونه که گله که آسایی بیا چند لایه که سیاسی پروژه خوب پیشکش کردن که بدیتنا موهنه پینگا و که دست پیشخریه که هری باشه اف دست پیشخریه دبیتن بریا چند مهاجی هات بکرن نکنی که جیله پر حاله اکنی که جی پروژه هبن دیستان جه دست خوشیه لپارێزگەها دووکێ یەکگرت و دیگەل ئارامیا کوردستانê û bisazan pirsa serokatiya herêma Kurdistanê bête eklayî kirin. Serkirdatiya yekgirt û behdînan ew projê yekgirt û biriya parlemanê bi projê xwe nizanin û dibêjin fêl li wan her du endam parlemanên behdînan hatiye kirin. Ew ên beşdarî kûmbûnan bûyn. Vê ji derveyê perlemanî sazana siyasî gel taybetî her pênc hizb siyasî bûkine bûname em çînetna perlemanî da kêşê yanî qoltir lêkete. Em neçîn celse nebit ev mevzu ev proje hatîne pêşkêşkirin erz nekin perlemanî heta sazana siyasî di ser neyete kirin baştir e. Ji ber vê çendê me dît ku kêm kêm endamêtmeyê devera behdînan hazir nebin têda. Yekgirt û hêza duwemel behdînan û ji wan deh endam perlemanên niha di Perlemanê Kurdistanê li ser lîstayê yekgirt û çar ciwana li devera behdînanin. Kombûn li Hewlêrê bû, lê navendên biryarê yên wan fraksiyonên peşdar di kombûnê da li Silêmaniyê ne. Li bajarê Duhokê jî sererayî nerazîbûna endam û lehengirên partî beşek ji serkirde û lehengirên Êgirt û İslamî Kurdistan jî ku mezintirîn hêza we li vî bajarî ye et nerazî ne. û diyar dikin ku ew nedgel helwîstê wan endam perlemanên wan e çûyet nava civatê de. Nasir Elî Rûdaw, Duhok.